Zdravo svima i dobrodošli na kanal MamaTube. U današnjem videu sam pripremila još jedan video iz serijala Moje preporuke i danas ćemo se osvrnuti na moje omiljene filmove. Dakle, filmove koji su na mene ostavili poseban utisak i koje bih ja svima preporučila. Prvi film koji ću vam predstaviti jeste film iz 2006. godine i zove se Little Miss Sunshine. I film prati napore jedne porodice da svoju ćerku dovedu na finale takmičenja lepote i uopšte prati dogodovštine na tom putu, ali i zanimljivosti na samom takmičenju. Film je veoma poučan, žanr je komedija drama i upravo tako u potpunosti bi se složila s tim, zato što sam ja, gledajući ovaj film, zaista na momente umela da se dobro nasmejem, ali i veoma rastužim i rasplačem. Veoma dobar film, poučan i zaista bih preporučila ga od srca. Drugi film je film iz 2013. godine, zove se Prisoners, ili u slobodnom prevodu Zatvorenici ili Zarobljenici. I film je sa odličnom glumačkom postavom, znači predvode ga Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal. I film radnja prati šta se dešava kada roditelji kidnapovane dece preuzmu pravdu u svoje ruke. Film je zaista napet i težak, pa ako volite ovako napete trilere, savjetujem da obavezno pogledate ovaj film. Zatim, sljedeći film koji bih vam preporučila, pazit ću oko zato što sam zaboravila šta sam zapisala, jeste The Intouchables iz 2011. godine. I to je jedan francuski film koji prati tešku životnu priču jednog čoveka koji nakon paragliding nesreće ostaje kvadriplegičar i unajmljuje jednog mladog čoveka da vodi brigu o njemu. Film priča o njihovoj povezanosti, o tome kako jedan drugog dopunjuju, kako jedan drugog uče različite stvari i zaista film može toliko da vas nasmeje, ali svakako, opet kažem, u pitanju je teška životna priča, tako da očekujte da ćete i dosta plakati i pripremite maramice. Sljedeći film je film Me Before You i to je noviji film iz 2016. godine, možda ste ga gledali. Glavna glumica jeste čuvena Daenerys Targaryen iz serije Game of Thrones, koju vjerojatno svi željni iščekujemo polovinom ove godine, tačnije Emilia Clarke. I njena letljiva priroda daje tu neku pozitivnu notu u ovom filmu, iako zaista prati, opet kažem, jednu težu životnu priču čoveka koji je skoro ostao paralisan i koga ona treba da čuva, odnosno da vodi brigu o njemu, i ta njihova neka povezanost, čudna povezanost i sam kraj filma. Tako da, opet kažem, pogledajte da ne bih otkrivala više. U svakom slučaju, moje preporuke za ovu romantičnu dramu. I film koji sam namjerno ostavila za kraj jeste film 12 Angry Men iz 1957. godine. I naglasit ću da film verovatno nije svačiji cup of tea, zato što je iz 1957. godine, zato što je crno-beli i zato što se dešava u jednoj prostoriji cijela fabula filma i prati odlučivanje 12-člane porote o životu jednog dečaka, odnosno dečaka za kojeg se sumnja da je počinio stravičan zločin i o ponovnom prolasku kroz sve detalje tog zločina. I naravno, iako to neki članovi porodice negoduju i ne sviđa im se što moraju da ostanu tu duže nego što su planirali. Tako da film je poučan, opet kažem, neće se svakome svidjeti, ali na mene je ostavio onako poseban utisak i ko misli da može da ga zainteresuje, svakako neka ga pogleda. Eto, to su bili 5 filmova koji su na mene ostavili neki poseban utisak i iz nekog razloga sam ih posebno izdvojila. Vi mi pišite koliko vi imate neke filmove koje bih ja mogla da pogledam, a sljedeći serijal ovakvih videa će se ticati mojih omiljenih serija, pa ukoliko želite da gledate taj video, dajte like ovom videu, komentarišite i naravno pretplatite se na moj kanal. Vidimo se u sljedećem videu. Uživajte. Ćao!